Reka nongere nguhereze ikaze kuri YouTube channel ndetse no kwifuriza ibihe byiza no kugubwa neza aho uherereye hose, we tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwanya rero ndagira ngo unyemerere tunyarukire muri Uganda, aho ubu ngubu bari guserebura yuko hamenyekanye umunsi wa nyawo cyangwa se igihe Museveni azarahirira kuba yakongera kuyobora iki gihugu cya Uganda. Ni mu gihe Museveni yatowe iyi manda benshi batabyumva, bamwe bifuza yuko yakwegura, cyane yuko muri bimwe mu byo bari begamiyeho bavuga yuko Museveni agomba kwegura harimo yuko anakuze. Kugeza ubu ngubu murabizi Museveni ari mu myaka 70 y'amavuko. Reka rero tubyinjiremo neza turebera hamwe itariki perezida w'igihugu cya Uganda azarahirira kuba yakongera kuyobora iki gihugu, ndetse naho ibirori bizabera muri rusange. Nimba rugamba ugeze hano kuri YouTube channel, kora subscribe ikaze twayigwaye ukihagera. Perezida Yoweri Kaguta Museveni uherutse kongera gutorerwa kuyobora Uganda azarahirira izi nshingano ku itariki 12 Gicurasi umwaka wa 2026. Amakuru yashyizwe hanze n'ikigo cya Uganda gishinzwe itangazamakuru avuga ko Museveni azarahirira muri Korora Ceremonial Ground, agace gasanzwe kakira ibirori bitandukanye byo ku rwego rw'igihugu n'ibirori biteganyijwe ko bizitabirwa n'abanyacyubahiro bavuye hirya no hino ku isi. Ibi birori rero bya Museveni ni ibirori nabyo twavuga yuko byiteguye cyane ku itariki 12 muri Uganda, kubera yuko bizaba byitabiriwe n'abayobozi bo hirya no hino ku isi. Ibijyanye rero n'uyu muhango byose biri gukurikiranwa n'umunyamabanga uhoraho mu biro bya perezida wa Uganda. Muri Mutarama 2026 nibwo perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yongeye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi agera kuri 71.6%, ahigitse abandi bakandida barindwi bari bahatanye muri aya matora. Amatora ya perezida wa Uganda yabaye tariki ya 15 Mutarama 2026. Komiseri y'amatora igaragaza ko mu bantu 21,600,000 bari kuri lisite y'itora cyangwa se lisite y'itora, abagera ku bihumbi 52.7% aribo yitabiriye. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yafashe ubutegetsi muri Uganda mu mwaka w'1986. ngira ngo rero urumva imyaka amaze ku buyobozi. Reka mbwira ukomeze kugira ibihe byiza ndetse unagubwa neza aho uherereye hose, abuye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino. Duhure mu biganiro biri buze gukurikira iki ngiki. Icyo usabwa ni ugukora subscribe.